Icak swing ba sakati ko salam, ang Alicia Sangma na simang na Don Bosco Media Network ko ni Kobor ko para katenga. Kata bichongrang, Congress Party ni Ongapa Kennedy Kriam daw NPPO napna menga. Kamtam ko name dakang China MDA aro Police Department ni ko dabia. Police rang Public Awareness Campaign ko chokpoto ong ata. Chaka gigini gari cha okbarang ko police rang rupma. Tau chugum pa Koborang, Congress Party rang na namin duknyo nga wamang ni leader saksa Jen Mauplang ni gacham MLA ungang gapa Sri Kennedy Kriam ni party ko watangani na Jen daori bayang gapa antyo NPPO napna mengani gamen. Mr. Kriam ni Congress Party ko wate aru gapen party napna mani gamen party ni gapen member rang na chadwatani ko atu ko matna ane Koborang para katenga. Mauplang ni MDC Sri Lamprang biang yari bayang gapa kulruduk tarik ko Mr. Kriam ko rumchak swani ko dakna para katanga ha. Sri Kennedy anggaman belsi hajal geni ci ketamoni hajal geni ci cetona mauplang ni manderang na chadenga. Riang pa changni lekha punanyo aro mija belsi ni by election ba lekha punani ko ngatanyo Sri SK Sun aro Sri Eugene Sen Lingdo Jen SK Suni depante nga ko chejaha. Kibadega Center Commerce po mauplang tega deyu ulokal misi ngade du menteri juga mauplang Teka project lawara do samar jakat new hadin no ajakat pra kala klon ka election mo te andai toy bakandi lamanchu te lawan basun umawali wailap i beslar te nakaimar ka bai la bodien balayo wasdang ya jitrei sachat te mulo hadu menta meneru ngaku menteri baki kamtam ki Romasnong ki kinusasnong sa hima juga kahima pulang ya buat dia dekat baki buat dia dekat ba lakunung no nginyo ban pedem IT project marko baglong hot ka jitai ka ya tabolong ka menta ka hamski tingha ban budien ya kani ting bong meneng mo ngi don la ka kema bat ngadi ndisi tingis nang bodin en kam bandio troino bakam tam ni ba ndio basang no te college bandio penbiak no iki mo ha di ki sanction posi we ba kalong jimuto iki brio juga ketika sino kai ma ba thani boroko we Sri Erwin Knong CM Sut nga Jen saksa belongen mungseng gapa niam aro takar rekani bidingo aduku igapa sap gapa nga bini jilmana aganani wa MDA Sorkar aro police rang ni krai kamko kayon gijani ko yatanga aro MDA Sorkar ni Chesterfield tangkyo ni siani ko name Koborang ko parakatjani gemen ba agananga Police Department rang ni name kam khatango khajani gemen aro niamgri dakaparang ni ko tangkachai wamang ko watta dakani ko jekai niamgri khola sal gaparang ni ko yani gemen action rajani gemen parakatanga ha dan kam bagi pulit kin proper ya proper procedure nga keren hapi mentak segi pai ba jogari kalong ba ni ibon ke iki belajar kaji hing syak kena bakit doyong tu kit bian yu yo dan kaji kena bagi pulit ki don ki don serious offenses ajing sya ki bajah kalen sudong ya tadi kaji jabo doyong Henry haduk mentak segi nyimpan i ya ki iki inquiry ke babian ni gahap ketika do ni expect ba at least a detailed inquiry by the anti-corruption branch should be conducted. Suo modo, the police department should have conducted an inquiry into all this. Henry iba, hakabay ko pa iba, kadon ka enthusiasm, lani ka kamdon ka enthusiasm kung majay kitikilo, lali report ba kija, kiyong lalay kali kada domestic. Hadian pada dala Women's Commission kala asim action ni kani, siya bernyam pada kita ki officer. Haka juga rupam rup ni pek kai ke baja balik kami ki beriu sepo kisnong kita. Ni syukwa baki pulit can follow the due process of law, but ya ki belum justified but investigate. Tam ki allegations of corruption, they should investigate. Kata kadika. Ka kubur ka mga kwa ban pa siki pai ba, but haka juga por ki pai ba ki di ban susu ka hok. Daro pulit one camp pidon gahok ban tip si ay kira ay kipasakan. Pidon gahok ban yo ya kacalang kabakin IP ban nilakem ban petip kibaya. Idon gahok ikamedikan, idon gahok ban yo pida. But ikano no cinsakem ka hapo news na.
Lada kitre ban legislatif ban ai statement banyak try lang boleh benar kam. Marbli menta PI kalong kumi peka crime rate is on the rise. Not only crime is on the rise, kampam kata kapi on the assault case, nang tak kani kecimbung mission sangat, kadot, yang tak ngimla. Kaya ka balong kam kalong ba ki dorpas no. Ki don kam bandon kecing itu ni ki pulit. Kam bandon ke volunteer force biak subuh. Mar ngimla ban expect bu pulit unbu iki police patrolling hak lagi. Ta don kam ba ki dorpas no mantan itu iki daka ai naka police department they ban itu iki ba urang pas no un identify ke kino ki badon hal ka volunteer force kinyo ka ID kin patrol ya kasno bla itu daga sno ki patrol ya kasno ki don ka jing lang ba kasno te kani ka wi ka long bang sutuna ba DGPU ulaya ya kalti ka badai do konsol ya kada pas nomor pi don ka mar konsol ya pas nomor urang pas dong hacing sa udon ka rol ka jong ka ba kya ba ka dor pas no hi ka de ka ba yada ka hok jong no sno dor pas no ka de ka ba pe ka ba ka miat ka sno tagadaw ki police authorities they have to work with dor pas the nomor ka tagadaw ki police na de gidon ka grievance subo kumaki ong ni ka ni news item nga mai ki ong ba ki ong ni therefore the finding of the Women's Commission is that there was gross negligence of the police to take action against the accused. Gross negligence. Kaya indicate. They have a lap ekani, lapa sa police department, lani sa home minister, lani sa DGP, lani ununo officer ba day pet yakani. Kila day institute ka inquiry, but yaka departmental proceeding ka ban pensisa lani ban ong ba kamda. Pi ba u police officer u ba police uniform un bernya kata ketika it is against the democratic setup jong constitution of India bara kajo poro it is against all laws nomor u police umla ban he has to act under the parameters of the law vi nomor play the police hi ketika force which is working under discipline. It has to work under discipline. It has to work under the mandate of the law. Kadon kam ba ba ki paiba kin simjikan. Pi abangi ong simjikan. Kawai ka bangal ngo kalong ka report jong ba si. Chester, thank you. Ka report ka jong hadu man pa ka government company ka namar bali. Matrahang to ka don ki adverse findings jong ka commission. Jong justice by case. Ka don ki adverse finding against the police. But the people have a right to know. And those who are responsible, especially the police personnel who are responsible, they have to be brought to justice. Takadaw ngaro, nga demand biyang matakasli, baya ka report, jong justice by on the extrajudicial shooting of Chester Thankil, it must be made public. Dadakim pelong public ka, kadon ka suspicion against the MDA government, kadon ka suspicion against the police. There is a lack of confidence. There is a lack of trust that will be created and that will remain. That if the air is not cleared by releasing that report. Sub-Divisional Police Officer rang aro Chokpot Police Station ni Dolrang baksa Public Awareness Campaign ko mandirang ni namgani na ongatanga. Ya campaign ko ongatanya ra mandirang na gari gora ko second hand no paleng kapanas misakani na uyatanga may nawarang chao gapa busung na bagnang ane aro endaki uyatanga ha je manganya gari gora ko ra na skin chimoba lekha documents rang ko brenas kang check ha china agananga. Yang ko check again. Yang 동전에 제대로 마이기노. 네, 아간 소용이 좋겐 나오야 수만하니 세포나 스마트 타니가 레카랑 부 틱하고 틱하이라보 저데 나스망니 가리랑 고데 찰리시스 카겐. 다 아르뭉사 nge ken asong dauro internet to nakinga facebook ko nakinga bang mata suman nakinga turao ge so bri rang na kengkeng gari bike na scooty na gamak karum jok ramang ani de chau gaparang ngor menga daude chau gaparang ngor mas so ba chau ira benga so na phalatinga ya chau akora so gapava option
dos kon daka chau gapan ga kaya masibone na chanchina ba dong angare chau ja ne ba chau ba mande ni rabai phala ko na raw de na ba chau ba ga ka uning men jensalon al mai ba gari rang ko rang ode sani ba gari rang ko rang ode lekharang ko check kabo lekharang ko nier abo lekharang tik kong osar abo lekharang tik kong ja ode tik kabo tik kai mana nangona jakona ma nangode sel ditang ma nangode na district thango bano register kana me register kai rabo masingamo ningaman yako clear kai rabo downin agan samsak soinjo nasan makra kata ni soinjo cha daw khnalo ambano sotnio singa gari rang check kai agamo ko manlode agan injo rembai gelo ningaman sa mungni mungsong mate gari lekharani bidungo aro registration ni bidungo aro jensalo gepan mandeoni ko gari ra sel dit rangko ठीक कोई रचना सेल जी तोंग जाओ दे चंदे चाओ गुपानी चंची अगेन और चाओ गुपानी चाओ दे चना बचना अगेन दाओ चुराओ बंगबाता लेकिन रामरा मंदिर जेलो चुपना बगो मंदिया माइनिंग गमन सानी बा चाओ राबक बको सोहाब सुंगदे मासीजा स्काथंग मासीजा एमने बिजो राजो मामंग सेल जी पा दोंजा मामंग थांखा गरकानी से जुटक्रिने दोंजा बकफल बिसंसा चाओ गुपानी फालो बिसंसा रमा चाइंजो जेलो दंgi jok mijang bang ni repeng ka tensa mang ni jong kupang ni grithang de dauna keng jelo ni wat khujani agani ya anga ba chol dongjan dak barang ode chakatna ang ni grithang oba ni jong kupang oba aba mamung chol dongja yarani bidung ode ni gaman darang ko dak chakna manja niamsan an chok dak chakna mangen niamsan jokatna mangen niam gata dakang ode darang ba khana ba manjawa niam gata nasmang lekha dong ode iba niam ko jarak chade darang kon khani ong again ni gaman शनिवार गाड़ी दाम नो में फलाना आइना बे दाम नो में फलो बार आना मन गेन दिबो गाड़ी ना को चिकाबो गाड़ी ना नाम जमा कंडीशन को निबो गाड़ी कंडीशन को और गाड़ी लेखरंग ठीक ओमंग जमार निये मना राय मना अंता थानी बिमंगो से गाते रबो यमन दाव न दुपट्टे गाड़ी चेकिंग खुजानी गमन आबो मासी गजा बादी तना पंचंग सपोर्ट एरिया ओ ठीक कोंगी गाड़ी लेखरंग को चखा को दोंगिंगेन और Bulbari police ni agan sogamin gata June jani khulgukche thariko bajachin discover bike esa gamai ngachim jenrong chandang gre songni brini thamarak ni ngachim aro police baite e sangma kurum e dona ha police ni khobor gata ya bike ko damal asmoni ko nikya arya gari nokpa ko athangni gari khore bai rai phachina uyatanga Revenue Department ni MCS EAC Srimati TR Sangma BDO Nokma aro songni mandirang baksa songkhama ronga o AA inspect ani ko dakanga Kobor ni gataya AA ko Iklavaya Model Residential School EMRS or Iklavaya Model Day Boarding School EMDBS ko rukna gata ako ninga ya EMRS ko rukatani ara plug middle aro chugaba gadang proyek pa chatro chatirangna jemayangan sungadamo proyek pa ingachim wamangna nama proyek ki dapani ko nagata mangsunga Sorkaya proyek ki dapani ko ani ko plaknan matna gata aro onna gata rakhalin mangsungenga Yanda ali koborang nga sakantikon metela